Tu će ti biti udobno. Sviđa ti se? Da, sviđa mi se. U svakom slučaju neću se dugo zadržati, Luna. Ostani ti koliko god treba. A ja ću se pobrinuti za sve. Luna, ovdje ima puno ljudi i ne želim da te otkriju. Prekorit će te. Ne, ti ne brini. Dobro, mislim da ću sutra ići u hotel. Ne, nikakav hotel. Ti ostaješ ovdje. Osim toga, treba mi neko poznato lice, a tu ćeš biti na sigurnom. Vidi, ovdje imaš kauč i plahte, prašnjave, ali istrešćemo ih. Luna, hvala ti na svemu što činiš za mene. Stvarno. Ti bi učinio isto za mene, Simon. Iskreno, ne bi baš potezao Argentinu zbog tebe. Jako mi je drago što si tu. Dobro, idem sad. Dobro.